Uhulumeni wase-South Africa under i-leadership President Ramaphosa uye wathi enye yezinto zokwakha umnotho kabusha kule 7th administration kuzoba ukukhulisa ingqalasizinda. Uma ke sikhulisa ingqalasizinda infrastructure usho ukwakha imigwaqo, ukwakha izikolo, ukwakha izindlu, amabridge, izibhedlela nokuningi. Kodwa ukwakha futhi ne-infrastructure yomnotho kungaba ama-special economic zones, ama-project amakhulu aletha amanzi, ama-project e-energy, ama-project okuthuthukisa amachweba nokunye. Lokho ke kusho ukuthi uhulumeni will be spending imali enkulu, uzofaka imali enkulu kwi-infrastructure njengoba nominister ethe eminyakeni emithathu ezayo uzofaka more than 3 trillion kwi-infrastructure. Njenge-department siyaqhubeka ney'nhlelo zokuqinisekisa ukuthi infrastructure uma yenziwa ngendlela, but futhi sifisa bonke abantu bahlomule. Yingakho ke singene kuhlelo lokuthi senze ama-master classes. Sikwi-road show yama-master classes enikezela ulwazi kosonkontilaka abancane. Kuba khona laba othi ama-beginners, kusukela kulaba abarejistayo kuya ko-grade 3. Kube khona laba othi ama-intermediate from grade 4 upward. Mese kuba khona laba abeza with issues ama-complex projects afana no-project preparations. Kukho konke ke lokho sinikezela ulwazi ukuthi abantu bangayithola apho ulwazi, but sinikezele ulwazi la sikho. Yikho lama classes ekhona emathathu kule road show yanamuhla. But ngaphe kwalokho sinikezela ulwazi kumbe usizo la sikho. Ukhona bakwa-CIDB bayakwazi ukulekelela abantu abafisa ukuregister inkampani, abafisa ukuregister for SARS, bayakwazi futhi ukuregister abantu abafisa ukuregistela i-grading ngoba bane-office ababanalo la suke sikho. So le ndibano ke yanamuhla inhloso yayo ukulungiselela nokunikezela isiqalo sokuqeqesha abantu abangosonkontilaka ukuthi bakwazi ukuthi bahlomule kulama project a-implemented. Inkinga yokukhokhelwa ngesikhathi kosonkontilaka isiphethe kabi ngoba ey'khathini ey'ningi osonkontilaka baze bavale bangakwazi ukusebenza ngoba bengakhokheli. Umnyango wakwa-Public Works sesiqinisekisile ukuthi sivula i-system la umuntu ongakhokhelwe akwazi khona ukufaka i-invoice yakhe, mese siyilandelela ukuthi inkinga impephi, mese siyayixazulula abantu bakhokhelwe ngokwesikhathi. Kuze kube manje i-payment processing kwi-Public Works it's at 98%. But sifuna ukuqinisekisa ukuthi neminyeke iminyango nama-department kuma-provinces naku-national nakuwo wonke omasipala siyakha uhlelo lodwa likahulumeni olukwazi ukutrack ama-invoices for abantu ukuthi bakwazi ukukhokhelwa ngesikhathi kwi-built environment. Lo 30% sikholwa ukuthi lo mthetho oshayiwe we-Public Procurement Act uzosilekelela ukuthi kube nama-regulations acacisayo ukuthi u-30% uphi. Generally kuye kuthiwa i-localization kuse-South Africa, but umuzwa imbono yabantu ithi i-project ne-project elocalizwe mhlampe ngokwe-district or ngokwe-metro. Yingakho-ke kubalulekile ukuthi u-treasurer uze nalama-regulations. Lama-regulations adinga futhi asitshene ukuthi ama-set aside azoma kanjani. Kube nezinto esaziyo ukuthi imisebenzi emekelwe osonkontilaka besifazane, abe-youth, yilabo abakhubazekile, ukuze bonke abantu bakwazi ukubenefitha ngendlela
efaneleyo. Sithi i-procurement services ayenziwe, but asifundise abantu kuqala or khambisane nokufundisa abantu ukuthi bakwazi ukuprocure abasubmit ama-document abo electronic. Angeke sikwazi ukuvimba ukuthi i-digital transformation ifikile, kodwa sithi asingajampi sishiye abanye, asi-embrace, kodwa mese silanda wonke umuntu, kungabikho umuntu okhalaza ngokuthi yena uvaleleke ngaphandle. Well, angazi ukuthi singayithini le yaseNdwedwe ngoba isuke ya local kakhulu, kodwa ke angiyiphendule, kodwa ngiqale ngale yokuqala. Akuyona ingqungquthela yokuqala leno yokugcina eyokuqala. Eyesibili sihlela ne-ofisi lase-Northern Cape kuye Northern Cape, and sizobe sizidlulela kuzo zonke izifundazwe. Silindele ukuthi futhi njengosila mhlampe ngenyanga ezayo noma ezinyangeni ezintathu mase siba ne-virtual follow up nalabe bebela, so that bakwazi ukuthi bathi zezwa kwathiwa kodwa nakho esifisa ukuthi kuqhutsheke kulungiswe. Le yaseNdwedwe imigwaqo iyalungiswa, ngikholwa ukuthi uP100 wafaka itiyela uManzankosi ubaba uSibunde beleseni eMbisi. Njengamanje kunomgwaqo na 174 kuyalungiswa nawo ufakwa itiyela. Ngenzeka ukuthi mhlambe kuba nokuma kuye kuqhubekeke. Ngiyazi ukuthi kunesikhalo ngomgwaqo phezulu lapha ngaboMantobela, and umasipala uyabheka konke lokho ukuthi yini engenziwa ukuthuthukisa indawo yaseNdwedwe. So akukona ukuthi ezinye indawo zasemakhaya